Kubor nakaslem jong unongsan hima. Katanat Information and Public Relations ka Sarkar Meghalaya haringkat ka jingetre lang bat ka The Northeast India Audiovisual Archive katanat jang ka Mass Media ka St. Anthony's College kalapanlong ka jingpin inami kidur kabalatip kum ka kijingkan ma gesek ra ani kinmoten pang kidur kibalasyan de ki post nam menta kibakan top ya kijaka baper kibadan hapo ka jilla kumshi benta ka jingrak hedap san puwes nam ka jingyo ya ka jilla bapura mentau snem ya kate ka jingpin inam na penong haki lai singi lenter kabla sedang nadu ka khat khandai tarik ubanai ka lalingkot arhajar arpulai barkan sekut ha ka arpuai tarik ubanai ka lalingkot arhajar arpulai kabla long ha ususu tham auditorium. Lapli perdaya ketika jingpen inam da Upravin Bakshi Commissioner and Secretary DIPR ka Sarkar Meghalaya ha kasining kong jang ketika program ha ketika jingpen inam yakidor la no senyang yakidor ban pen inam ha ketika singi da uba Ali Shadam bar Ahmed Hussein ka ying kasam jong Shiv Pradhan kasamla Ihon Risa Sumer bar ka kong Hundaka Sumer kasamla Priyal Agarwala uba Herman Lingdo bar ka kong Perlimon Lingdo Lindyong Rentatiang, Usashi, Lalu, kakong Matsiudor Warnong Bri, bat kakong Dondor Taryang, kayeng kasem jong Usi Nampui IAS, bat kakong Risa Maulong. Ka bapenlong ya pima mapin penlong ya kanika pen I nam ya kini kidor Haji Syar Banengkong kelong ka The Northeast India AV Archive ke Baldon Hapo St. Anthony's College in collaboration with the DIPR of Meghalaya ngilabu ikan exhibition ke balai sengi ke sedang aduk menin ka kendai tarik pakan kul asyai at puai tarik ha ke badai ke jing ku snem jong ka jing dap san puai snem jong ka Meghalaya attaining the statehood nakadaw ayu mah ba pi penlong ya kanika rensan ke ka ba penlong ya piken ba pinya penlong ya kini kanika exhibition Haji Syar kan tu bet tang ya ki collection ya ki bang lalum lalang na kitu katukane ki family kumba ndriu ne nyu tili kilong ing sem ki ba dakamon sobha bakil ayangi ba bakil contribute sa ka archive tidak ka permission jong ki kila ay kata ka jingbit jangi bangin pele exhibition bangin buat kana exhibition ngilapan ni ka permission na kini kilong ing sem hakba kini kilong ing sem kidon hajan kana kuasa ang ni social long hi te lengkat bakajing stu jingmut jong ki te kila dakamon sobha kila yangi bangin long kana ka bangin pelong kana ka exhibition ka jing pen I ni kidur hakane sengi te kidon arngut ki riu kidong sundur ki bapau nam hang ne apo ka state jongi ita ide iba Ali Shadap ibala kham temen ta ki katukan ni collection ki ba pila bunyi ihi hang ne kidon bat iwei pat ide iba Mr. Ahmed Hussein iba ide I nong sundur jong ka Meghalaya om tang jong ka state Meghalaya hanre jong ka Northeast Brokawehi I kine ki arngut iba Ali Shadap iladon kumtu kumba propose nem tamay iba Ahmed Hussein do iladon kumtu kumba kandai post nem dunai te kanika exhibition kumbang along ya pimena kidon ki collection jong ki family but arngut kitu kirong sundur ki bapau nama kanika region jongi kanika jela jongi te kini ki jakaba kidi betang hapo Meghalaya ne kumba pinsap
kumba kine gidur bangi labu ang ne kimdai tang hapo meklaya kine ki nong sendur kilai keleng jong ka jela meklaya ki kumba pi imne ka yo smith te kumba pi katukane gidur kidon chapen usla sora sha ki border ken ki kaput jong ka border Assam. The collection of family kalong very interesting namar kumane ni kong per limon lawan hang ne haba ila i kidula jong ilong kata ilong singaw mulong kay nama i mo mensya po bidang red impoy perkat bangin sa exhibit kumne ha po kumhakane ka kerdan ko boong mo kumane ka rengsan bangin bu kidur jong i tilas ko kumane kan kata tiba ha medosen do haba i kidur i ka jing ipu mut format jong kadur jong i mo haba i ni kan ka jing kemen jong ka mensim jong i nama i ula temen impoy perkat ba kidur jong kin poi hakum kan karang san bangin pen i kum hakam me khalias state hudde Bun na gini gidor kide bala tam san pau sudah deh. Don kiba la tam san pau don kiba nang lai posnam bosa posnam nama kat kum nama pi yang nai kidur ki barim ha nama pi ka jing riam jing bet jong kibriu don kiba dang bo don kiba dang riam jang kersa pi mi ba ki pong patun nai kum ong kam ka juk mentam mo ngi pong patun nai pong esu dai dai kum ta ki don ni hoi kum ba pil ong ki don kiba la san posnam tam ki don kiba dang lai po sa posnam kum to ai Ti ke jing kentukan pam jong piken yaki baiet chandur mah ya ka jela kamtam ya ka jela baiet jong nama pe kumba ngilya kendu itu iba amal sen balik sedap katukan lagi family kimpoi perkat ba kine kidur jong ki kin kendon kumhana karang san ko ba in pen i yaki briu bernabar kin wan pe nama menindu labun ba ki briu bawan te ka ndai mangas neng ba kentu ndai ka shulong ba ka jing sendur kalang ka hobbies ka bama ka jing sutenan te ladangi bu ya kitu ki hobbies kumbang ong mena te kalong kumbang labu kan ka team ka jing kan mau ha lightly ki kentin kata di ka jantia garo bat khasimo te kata ka jing kan mau kalong ka penlung mensim kan ni te yang ladangi sendur ladangim don kidur kita kijing kan mau ngim don cuk mong fareng ki memories mo ngimla ban yo isu hadin ladangi don kidur pat ngilahi ban kalong ka flashback nostalgic feeling hadin habut kubang omene kubanyong family kumbakat tukane ki kilong yung sem bangan jer kerteng menta ilong kubang omene iba Ali Shadab iba Hamid Hussein ikong Perlimon dan Sumar family dan ikong Mausidor an bat ikong Dondor family dan Ship Pradhan family dan katukan yang kemakam kan mau syuk mandriu nyo teliki family kilong yang sem kelak contribute akan ka exhibition jungi ha hangne ha kum mentakasi sang ngi tengim sendur ndai ki building kiba penyoi nama hangleng ong collection family ni khambu kita namar ni khambu gitu ki building jong ka sarkar ge ndai pilap ni yang tai kedon ka weka ying male jong ka osing hakaba hakatu ka dur pilap ibadon shwaka jingki jumai bahading ka jingki jumai kita kidon gitu kiding ki building ki bahaya ka secretariat kina ki assembly whole assembly house an kumtu ki jaka badon ha keleng ka sorshilong bakatu kan ne gidur kelong ba nakine ka common ka wei ka ba nakine kilong ying long sembor khoi kadon ka kanan polok wordsly ka mo pareng mo kanan polok kadon hang tu nama aman la kilong ying long sem kat ba ki peni gidur kidon bai kanan polok te hang ngi shu mudur isu tharai ba kanan polok kadai ka wei ka jaka ka bagi briu menswa kesutenat balik syong tu per kidur menswa menta nang ipe jam kalong kijaka mentah la baong padang galong kata development te kisurok kidangrit pe kido menswa ane kido mentah kisurok la he te kijing mau ru kilabun mentah pinda habang lich nong kendong ru nginem isu itu kijing trap kijing tin don katakan kijing tin tangba common kalong kijing mau kelate kitu kijing barim kelapan prano te kalong ke ba ada kidon kitu kijing hendai ko bong mo ada kidon kitu kijing hendai antai tingila kalong keba internet ke ladangi kwa ladangi la pandur hakar komsna mentaru andai mentar ke staying ke development ke kumbalaong ka le perte ngila but na kiwei pat ki
jaj bendriu mensenai ke jing kesem ban pelong design dai habang nirung itu ke jing barim beja nama kibriu mendai kimdon kita ki tiar kita begin sna ke jing hadu kata-kata dai kidon kata ji sutu bala dang sna ke jing kumpene kandon ke jing sai namar kumar so silong hijaka nong kendong ki bakriat ti kibriu kumno ki sna itu em kilong lada pipe do ki sna kimau ki kita ada kada usau kita ada kai mesti kilong kibu atli kimau double kilong dai kadang kata ka jing sai kai jing chungki tilada pe kilum giwa bun na kiding menta kiding ki bahe kimau bena mau teinam haka jing sna surok jing sna haka jing sna jisrok haka kata ka jing ong bangin develop di region te ki penduk no itu ki mau bena te ladang gidon kita katukan ki dur ki barim ki dur mau bena gidon kitu ki jing rim ki jing ba ki mendai hentai ki sna dang ilaj menta ngim sem su gitu ti kata kalong ka ai ke ba susi kan amar ki briu kimdon kata ban pensa penam yela ka jong ka riti ka dusto ndai ki haka jing haka ka ong ka jing sna jing bangin yo jakasong dikasa ki pen plano itu ki mau te ki mau nam ki mod ki and so on so forth no ta na po archive na po the Northeast India archive po Census College ngila pelong ikatukan ne kijing Yakob Banation Dur namar usna meladap kidon katukan ne ki competition ki ong Banation Dur na nakabenta kini kum mobile photography session mdai ba ngi ong ba tang kitu bodon kamera kila Banation Dur ndai menta ka portray mobile te ngidon itu competition katukan ne competition bangila pelong oi tinggi gidon ni kejing semua baharin hal buat duk in pelong ada competition la lais nem kumba ong pareng la research ni kidur te don katakan ni kidur bun na kidur bagi family collection kelai kilong kimdon kata ka rukom ko bahaban bangin exhibit ting hap song ngihap edit kandiat mdai man edit fully handai edit tang ban kumno kuma pin yo imenta don katakan ni kidur ki balas new ting hap pen bahagan tamba mdai bang pen bah bangin long manipulate kumong pareng mo bangin pelong syuk katuka kadur kumbarim mdai kasai ke barim mdai pen bah kandiat final touch untuk katukan ne kumbapi hanai kidur ki labun te kidon ki postcard ro ki ba nadu ke por pareng ki por kumbapi yang te ki postcard kidon nadu ke por pareng ki missionaries ki wan chane ki pa ki dur sa pareng kanang bakin yo jinga ra ban snai ban pen he pensan ki briu mo ana ka jelajungi